Ditaba ka puo ya Sesotho kanaleng ya bobedi ya Lekgotla la Kgaso la Afrika Borwa re tsamaya mmoho le Augustine Letlalo ha re dithakgoleka o lekola tse itlhommeng pele. The incoming government will prioritize rapid, inclusive and sustainable economic growth and the creation of a more just society. Ka kakaretso ke mafapha a tshiletseng a taolong ya mokga wa DA. We're pleased that we finally have a cabinet. We're very concerned that the cabinet's bigger than ever before. And the hypocrisy of some of the parties that are now in the Grand Coalition accepting positions of ministers. Emeng ya mekga ya bohanyetsi e se holotse phatlalatso ya kabinete e entsweng ke mopresidente Maobane. I'm passionate about sports. And I also know the discrimination that's happening with poor people. SASCOC e lakaladitse Gayton Mackenzie mahlohonolo mosebetsing wa hae o motjha ho ba letona la naha la dipapadi bonono le botjhaba. Ka kakaretso ke mafapha a tshiletseng a taolong ya DA ha IFP, Freedom Front Plus, Patriotic Alliance, Good le PAC di fumane mafapha a mmalwa tsamaisong e ntjha ya puso ya kopanelo le ha dikgwebo tsa mmuso di hlakotswe mafapha a mang a hlophisitswe botjha. Tsamaiso ya naha ya bosupa e temoetse palo e fapaneng ya mekga ya dipolotiki. The incoming government will prioritize rapid, inclusive and sustainable economic growth and the creation of a more just society by tackling poverty and inequality, as well as unemployment. The establishment of the Government of National Unity in its current form is unprecedented in the history of our democracy. Moetapele wa mokga wa DA John Steenhuisen o tla etella pele lefapha la temo, Leon Schreiber o tla nka la lefapha la selehae, Sivue Kwagube o tla etella pele lefapha la thuto ya motheo hara a mang. Velenkosini Tlhabisa wa IFP o tla etella pele la puso ya kopanelo ha Gayton Mackenzie wa PA a fumanela dipapadi bonono le botjhaba. Mzwanele Nyontso wa PAC yena e tla ba letona la ditaba tsa thuo ya mobu ha Freedom Front Plus e fumanela ditshebeletso tsa tlhabollo ya batshwaruwa. We've had to ensure that all the parties are able to participate meaningfully in the national executive as well as in various parliamentary positions, and that they should represent the diversity of the people of South Africa properly. We have sought to ensure that the national executive is representative of the people of South Africa, giving due consideration to gender, to youth, demographics, as well as the regional distribution in our country. Ho sa le jwalo Ronald Lamola ke letona le letjha la dikamano tsa matjhaba le tshebedisano. Mohato o latelang ke wa hore ho hlapantswe matona a matjha a naha e le hore a tle a phethe mosebetsi ya ona tsamaisong ya bosupa. Ho bile le maikutlo a fapaneng mabapi le phatlalatso ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya kabinete e ntjha ya tsamaiso ya bosupa. Matona a 32 le batlatsi ba bona ba 43 a thehilweng ho tswa ho mekga e 11 ya polotiki eo e leng karolo ya mmuso wa naha wa kopanelo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o phatlaladitse kabinete ya mmuso wa bosupa Maobane. Sena se tla ka mora matsatsi a 11 a nkile kanotla sa mmuso wa naha wa kopanelo. In the spirit of partnership and collaboration, the incoming government will work together with other formations to convene what we have spoken about. Ha jwale ke mekga e 11 eo e leng karolo ya mmuso wa naha wa kopanelo ANC le mekga e meng ya dipolotiki e ananetse ho thongwa ha matona ana. We now have to give everyone who's been appointed the opportunity to prove themselves that they can actually commit themselves to those values and they can work on the basis of those principles. The configuration that we have managed to negotiate ensures that alongside the ANC, the DA is the only other party that is now represented across every one of the clusters in government.
The IFP obviously welcomes the announcement of the National Executive. It gives certainty and gives South Africa now an opportunity to be able to move forward. Moetapele wa UDM Bantu Holomisa ke motlatsi e motjha wa letona la tshireletso. I'm not a stranger in the military family. I'm looking forward to contribute with the little knowledge I have of the department. Ka ho leleng kabinete ena e ntjha ha ya ananelwa ke bohle mekga e menya bohanyetsi e se hollotse ka bohale mohato ona wa mopresidente. What's more concerning about this announcement is the increased and bloated cabinet that is going to put more pressure on our taxpayers. We're pleased that we finally have a cabinet. We're very concerned that the cabinet's bigger than ever before. And the hypocrisy of some of the parties that are now in the Grand Coalition accepting positions of ministers and deputy ministers when they were calling for deputy ministerial positions to be done away with. Ati ho sa le jwalo mekga e meng e ikanne hore e tlo sebeletsa setjhaba. Hang ka morapapatso re fumana maikutlo a mokgatlo wa kgwebo le indasteri North West le baahi ba Limpopo ha mmoho le Free State ka phatlalatso ya mopresidente ya mmuso wa kopanelo Mui Sisuthi. Mui re boela re o amohela mme re hatela pele. Bahlopholli ba ditaba tsa dipolotiki ba re kabinete e ntjha e tlilo ba le ditlamorao tse busula boemong ba naha ba ditjhelete. The paradox is that some political parties have been arguing against expansionary fiscal, because when you look at this cabinet, you can see what kind of a budget we are going to, you can see what kind of a fiscal policy we are going to have. It goes without saying, it will be an expansionary fiscal policy. And then it begs the question as to what happened to that point that the DA was raising, that we need to address the issue of budget deficit. So those are some of the contradictions. One needs to remember that initially when the talk started, it became almost a battle of interpretation between the DA and the ANC. And the ANC continued to say, yes, we can understand the notion of the people have spoken and the will of the people and the issue of proportionality of seats. But the ANC continued to hammer on that we must also create an opportunity where the parties are able to work together, which is also what the electorate had actually said. And there was an attempt of brinkmanship from the side of the DA, talking about that we'll settle for no less than so many cabinet posts. Mokgatlo wa kgwebo le indasteri North West o supile hore le ha kabinete ya mopresidente Cyril Ramaphosa e tletse haholo ba amohela morero wa tswelopele ya tshebetso lefapheng la motlakase le matla. Baagi mono Mahikeng ba tlhagisitse maikutlo a farologaneng ka ga go thapiwa ga ditona tse dintšhwa le gore ba solofela eng mo tsamaisong ya puso ya ga jaana. A re tsebe re tla bona teng mare re tlamele re be le tsholofelo ya gore ntho di tla tsamaya hantle, especially hobane re tswa mo government e le gore ntse go sokola ka taba ya corruption. Ga ke tshepe thata gore ntate John Steenhuisen e nne minister wa agriculture temo mo e tsamang le lehatshe ke bothata tota ke wa re di gore re ifile lekgowa ene re itse seemo sa ga John Steenhuisen gore ba eme yang ka nkgang ya lehatshe. Mo toropong ya Lichtenburg e dikilometara di le 17 go tswa kwa Motsemošate Mahikeng baagi le bona ba tlhagisitse maikutlo a farologaneng. I'm quite excited to see what's going to happen with our country and, you know, all the stuff that's going to be happening and everything. Like, I'm really excited to see what they're going to do for us to prosper from them and realize that this country is going to start taking shape. I think that the Rainbow Nation actually can stand now together
and maybe the infrastructure can get a facelift, I think. And because of the potholes in Lichtenburg, it's very, very bad. I think it's going to get better. Ba Northwest Chamber of Commerce and Industry ba re ba solofela gore puso ya ga jaana e tla tsepamisa mogopolo wa yona mo go godiseng ikonomi. Tsholofelo ya rona mo kabineteng ke gore re tswelle pele re dire mmogo go netefatsa gore re tswella pele go thusa le go ema nokeng ba ga rona ka tlamelo ya ditirelo. Motho lebeletse jalo gore ditiro tse leng gore di teng mo nageng di tswelle pele go gola. Re lebeletse jalo gore le fa go na le di ministera tse di tsenang re santse re na le kgolagano e leng gore ya tswella le bao e leng gore ke baeteledipele mo mafapheng a farologaneng. Bagwebi ba solofela gore puso ya ga jaana e tla tlisa ditlhabololo tse di matshwanedi mo ikonoming. Sentle Inglehihi, SABC News, Lichtenburg. Baahi ba Bloemfontein na Free State ba re kabinete e ntšha e phatlaladitsweng ke mopresidente Cyril Ramaphosa maobane e na le mosebetsi o moholo wa ho fetola maphelo a maAfrika Borwa a hlokang mosebetsi. Nna ke ntho ke sa thabelang ke yona ntho ga me Angie Motshekga, because me Angie Motshekga o tlholegile ka dilo tse dintsi, especially tsa sekolo. Bana ba bo di syllabus di gaoa before bana ba tlwaela le syllabus. Ba bang ba ntse ba feila mara a ba go sholeng ya neng go shole o ilo dira ya ilo tsa ntho engwe le engwe a ba batla a tometsa mo bone dilo tse ding di soka di nna ge. Nna e se ke tlebe ke itumele nna Mamata Plaza le go golela mo bothateng bo bo dangerous ba employment ba di drugs le bo baeda go tloa mo tse ding tsa ke na tsona re tla bona go diraga go tloa mo ke khaimela masa le no mpona le nna. The Home Affairs declared me dead in 2017, so they didn't fix it on the system while I was fixing it, and then I can't get a job because of that story. So I hope they can fix Home Affairs so they don't make mistakes like that again. Baahi ba fapaneng ba Seshego Polokwane Limpopo ba hlaisitse maikutlo a bona a fapaneng ka ho thongwa ha kabinete e ntšha ke mopresidente Cyril Ramaphosa maobane bosiu. Komiti petition ya mopresidente Ramaphosa e bopya ke kabinete ya ditona tše 32 le batlatša tona ba 43 ye ke komiti petition ye kgolo ka go fetišiša maemong a bosetšhaba ge sa le naga ye tsena mmušong wa tokologo. Ka go le lengwe kabinete ye ke ya bobedi ka bogolo morago ga pušo ya mopresidente wa pele Jacob Zuma. Ramaphosa o akareditše mekgatlo ye mengwe ya dipolotiki yeo e lego karolo ya mmušo wa botee bja bosetšhaba e lego GNU. Ba bangwe ba badudi ba Seshego ba re komiti petition ye ke ye kgolo kudu gomme nka be e fokoditšwe. Ke bone gore o ba kgethile o lekile go accommodate ka moka GNU yela mare ke ba bantši ke ba bantši gore my only concern nna go gore batho ba le ke ba bantši ene jwale re na le problem ya tšhelete mo South Africa. Kabinete ya rena ke bone e ne le bothata nna re ra tswele pele a buše and then rena re se re se kgopelane go tswa ka mo basweng e re kgopela mešomo. Re tla gopola gore presidente ke yena a filwe maatla ke constitution ya naga ke molaotheo gore e be yena a kgethang di-members tša cabinet. So gona bjalo se nka se bolelang ke gore a re boneng gore e tla re iša kae tsela. Yo mongwe wa barutwana o re go be go sa hlokagale go fetola tona ya kgoro ya thuto ya motheo mola yo mongwe wa badudi a dumela gore go bušweng ga ba bangwe ba ditona ke kgato ye botse ka ge ba ena le maitemogelo. There was no need goreng ba tšhentšhe goreng e be motho wa DA go le ile goreng Angie Motshekga na le sharp gore e be Minister of Education now to everything sharp dikolo ne di se plus there was no bo se na le mo ile goreng be re ka goreng he batho ba sekolong go dira so or maybe go be le something ile goreng I try read the community okay. Badudi ba Seshego ba ipiletša go mopresidente le kabinete ya gagwe go tsošološa difeme tša kgale tša Seshego gore ba kgone go hlola mešomo gape le gore baswa ba hwetše menyetla ya mešomo. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Seshego.
Ise e le lekgetlo la bobedi jwale tonakgolo ya provinsi ya Gauteng Panyaza Lesufi a sitwa ho phatlalatsa kabinete ya hae ya provinsi bosiung bona DA le ANC ha di a dumellana ka dipuisano tsa bona. DA e boletse hore e ikgula dipuisanong tseo le ha fela ANC yona e boletse hore tonakgolo e ne se ile malalalaotswe ho etsa phatlalatso. Le ha ho le jwalo ketapele ya mokga boemong ba naha e ipileditse ho ketapele ya provinsi hore e buele e lekola diphephetso tsa yona le DA. ANC e re e tla phatlalatsa kabinete Gauteng hosane ho sa natse hore na DA di a dumellana kapa tjhe. Ditabeng tse ding mehato ya ANC ya kgalemo e kgatlano le mopresidente wa mehleng Jacob Zuma e tlilo tswela pele ka laboraro la 17 Phupu monongwaha ka hora ya 10. Kgalemo ya Zuma ile ya busetswa morao Motsheanong ho latela mabaka a polokeho ka mora hore NDC ya ANC e eletswe hore e seke ya tswela pele ka yona ho fihlela ka mora dikgetho tsa naha tsa provinsi. Zuma o tobane le diqoso tse pedi tse kenyeletsang ho hatikela molao wa motheo wa ANC ha ne a phatlalatsa hore o tshehetsa mokga wa setlabotjha wa MK. Boleng baranta bontlafetse ka persente letsatsing lena la pele la kgwedi ka mora ho phatlalatswa ha kabinete e ntjha maobane bosiu. Tshebetso ya Johannesburg Stock Exchange e ntlafetse ka diranta tse dikete tse 80,315 ka jeno ka mora phatlalatso ya mopresidente Ramaphosa ya kabinete e ntjha e netefaditseng hore Enoch Godongwana e tla dula e ntse le letona la naha la ditjhelete. There is an element of certainty that the market was looking for. So if you look at the last few days, weeks, especially post the signature of the GNU, the markets were very, very, very skittish. Initially up, on the back of that signature. David Masondo itlo wa motlatsi wa letona la ditjhelete mo setsebi sa moruo Davi Road se reng ho tlwellwa ha Godongwana e ntse le letona la ditjhelete ke qeto e nepaetseng. Finance is a very important department. Finance is where the buck stops, and that's quite often it's finance and treasury that stop many ministers that want to go on a spending spree in many instances. Mokgatlo wa naha wa kgwebo ya temo o re lekala lena ha le hloke maano a matjha ka morao thongwa ha John Steenhuisen hore be letona le letjha la temo. We now sit with over 940,000 people in primary agriculture and around about just over 400,000 people in a value chain of this sector. And I think that we could be able to see more progress if we implement the master plan. Mokgatlo wa naha wa kgwebo le industry o re dumela hore mohato o latetsweng wa ho thonya matona a tsamaelanang le bokgoni ba ona ba tshebetso le ditlwaelo tsa setso le botjhaba ke mohato o nepaetseng. Jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE ne kwalwa horeng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding ka mora hore e matlafale kgahlanong le dolara. Diabo di sebeditse hantle mebarakeng e neng e kwalwa horeng ya bohlano. Ditheko tsa thepa ha di a sebetsa hantle ntle le oli e tala ya Brent e bontshitseng botsitso. Ke phetho mui kopana le muifo wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya borobedi lefu motaung wa latela ka bolipi. Khotso. Tsere ke le boba buing ba di mahasa bele phantsa tsebile hona ka haro ka pa bophelo mo pletsa bletseng le fela le hore le be le marumona le maneng ba tsetse tsebile ka haro ka pa
botjhabela o tla ke le hore tla ba pula tsena tse matla empa di nyoloa jwalo tla fihla hona ka hare ka Palaboa empa re shebile ba Free State hona ka hare Gauteng ha pula tse bele sentle fela ka thoko go mabopo e tla be le fela moya e sa eng kae ho sane ho tla ke re le teng dipula tla hle di hanele hona ka rolong ena yana ka hare o kapa botjhabela ho nyoloa jwalo tla fihla ka hare ka Botjhiba ka thoko mabopo sentse bana hala fela moya e sa eng kae ha re shebile hona ka hare ba le ho le tuletse khitleng ka hare Gauteng ho tla ke re le teng tla be le fela maru mona le mane a hla hanele hona ka hare ka Botjhabela le hona ka hare ka Bophirimo tla fihla hona ka hare ka Palaboa ba borabolipi ba tse tlhokomediso ya hore ha le semaga jeno teng o hlakile hore o tla hle ho pele pula tsena tse matla tsa maharima a kotsi ka hare ka ba ga go sane teng tlhokomele hore e tla hle ho foke mo o se kilometer o ma re shebile hona ka hare a Pintono tla fihla hona ka hare o Mafikeng le gatente mahlokira la ha sa motho ba Gauteng semaga jeno le hona sano se tla hlobata re shebile fer ena geng le hona ka re Johannesburg le tla ba thare mpari phama ka Pretoria sa mamlodi ho sane tla phamela fela ho mashome a mabedi a metso medical fela polokwane le hona ka mokopane le teng o tla hle ho futhumale empa o seng ha re shebile ka bila le hona ka Salbala hona ka Thabazimbi o tla hlobati di kgrati di qala fela go tharo ho fitla ho mashome a mabedi a metso e mehlala ka fela Carolina ho ya fitla hona ka Middelburg ka Salbala e Malahleni o tla hle ho phole ho sane di kgrati di ritha fela ho le shomela tse e robedi ka fela ha re shebile ka Secunda le hona ka Standerton botsimba ka jeno ho lwana o sano seng o tla hlobati ka kgrati e lengwe KwaZulu-Natal Pietermaritzburg ke sentse ke Salbala hona ka haro Thekong o tla hle ho futhumale empa se shebile ka Ladysmith ke Sabela hona ka haro ka Start o tla hle bate hona ha esale di kgrati di ritha fela ho nngwe ha re se shebile hona ka Freenet ke setse ke Sabela hona ka no Joli le ho Maletswaile botsimba ka jeno hona so se o tla hle bate hona ha esale empa ka Komani ka mafatsana tseleng a duma ho hlakile hore ho tla hle ho phol ha re bile ka hona ka Lensburg hona ka Worcester le teng ho tla hle ho ipholle fela ha mna jane kgati re ritha fela ho leshome le mtse e robedi ka fela ha re shebile ka haro ka Palaboa ho bile up Pintono ho tla jwala ka ho Calvinia le teng ho hlokomela ho tla hle bate hona ha esale welcome tsetsa ke sala Bloemfontein Masekolareng ka mafatsana a tseleng a duma ho tla hle ho phole empa re shebile ka Wepener Fixback sa Selbala hona ka Frankfurt botsimba ka jeno hona sa no se ho hlakile hore tla hle bate hona ha esale Northwest shebile hona ka Lichtenburg kgrate tla hle qale fela ho supa ho fitla ho mashome a mabedi a mtse e mene ka fela re shebile ka Ottosdal le hona ka Mafikeng teng ha re phama tla phamela fela ho mashome a mabedi ka fela ha re shebile hona ka hare ho Vryburg ho ya jolo ka Tosca ho tla hle ho futhumala ba buitsa pele pedi ha ka ha be etse khotsa